Настя, тон удмурт литературы изумой тодыш кодук. Чектвалка чеке тунсыко удмурт книга. Мыным келше быджим удмурт гожьяшкишлен Геннадий Красильниковлен Арлен Куцконез Романез. Ношмайн та книга тунсыко потетынет. Отын мыным келше героиняес Фаина. Ношмайн со тунсыко. Со вижмо тыршишно шулмо. Сошана мыным кельшо кужмо героиняос. Мон малпамья Фаина земос кужмо кышномурт. Майн со кужмо. Со вань шукше кыт йосты аз кожаз ворме. Пиос муртлеш юртемзе угвити. Настя, тон феминистка вылды. О, жидер! Ярам, оло берлогез лыджо Геннадий Красильниковес, но шалимыным урок ноно. Джеч бурешеш йос. Джеч бурешеш йос. Ойдале удмурт кылез дешетом. Тунсыко, баджим, вижмо, тыршиш, шулмо, кужмо. These are admit adjectives describing a character of a person. Let's learn some more. Мынаманае шулмашкишно диштиш. Мынаматае лякытно капчимылкыдо. Мынамагае шаплыно лечит кыло. Мынамвыны шаянно жикыт. Мынамапае мылокыдоно vostem. Мынам сузере чеберно етиз. Но штиля чижи вижости, хичеєш? Настя, юрт ты мыным учкиш йосмес, тодметним йосын тодматыны. Юрт то, мон туж дечадямиок. Шо тон кыче? Мон вижмо, усто, єно, диштиш, зол, чебер, мусо. Шо коняки vostemna. Земика. Бен, вань удмуртиости туж воздашкишеш но vostemеш шоу. Мон насичейк. Маке монтыныт угоскишке. Моне алама дями кожашко тлеша. Тон малпам'я, мон віштем, аштем, мозмит, лек, вогна урод. Чик ножуг малпашкы. Валай монтоне. Я энкуаташкы. Тон куатапуи авелук. Евел, мон туж капчи мулкадо адями. Но туж vostem. Бен. We've used particles like dir, olo, vildir, lesha. These words indicate a lack of certainty. We use them when we are not sure about something. Let's learn some more admit particles. We use them in various cases. Tani means here, and tini means there. Tani mânameshe. Tini poiost koshkis. Gine means only. Sanderes ginevash mashkomına. Uk is close to after all, in fact. Sandır vashgeslıktını kulavaluk. Chik means at all. Chik no juk malpashkı. Keno, koj mean though. Soye keno todını kule. Kojin gırtıval. Настя, тон кылбурчиук. Кылбурдемыным лыджода. Ма монтуж воздашкишко? Ма ачит шуидвалук тон дишти шуса. Окзекино лыдживал, вакчезно яралос. Ма чикук поте вална, лыджойни. Помидор надор. Юж толеже укно дурын мазме ящикын мертем помидор. Кытыно пашинкуаш, кытыно дор. Укно шарын Южная Америка авыл, тылно юж. Шаер мурт, но шмакарот. Удмуртно ярате помидорес. Суачизна, пичияк помидор. Горд, но малпанас котьку дор. Тужу сто. Тау. Тау. My poem reminded me that we haven't learned conjunctions yet. It's high time to do it. A conjunction is a word that is used to connect words, phrases, and clauses. No is used to connect two noun phrases, adjectives, or adverbs, or to connect two clauses or sentences. Alnashno kes. Sovijmono chuperes. No is also used to introduce a word or a clause in contrast with the previous one. In this case, we put a comma before it. Sovijmo no ashtem.
When no connects two parts of a compound sentence, we put a comma after it. Cu așteptați schizno, mi cam șurdure vașchim. Noș might be translated as for. Monal nașiș, noș sandir keziș. Cuche mean when. Кукетан черекяшкот, мынамны мылкы дыджуцке. Малыке шуно means because. Mon юласкы угмыны, малыке шуно отын лемте йострос. Шуса has several meanings. It is used with the meaning to, in order to. Анай, медас шумашка шуса, монсолы нуналы быдежен гыртышко. Шуса also means that. In this case, it is used at the end of the clause it is used in. Soz malpaval, kuaj zoros šusa. Ke means if. Sandır, ai keberomusal, mi poez de dırız dıryavu salmı. Kuaj mojluiske, mi pohodemunom. Mabieneș jos, monai malpaval, kurs măsokem jogorčos šusa. Oskiško, ti tros vâlzeto ti de šusa. Sišiško ti de junta zalık no kujim. Кукено одной катишко мері. Дєчле.